Gaan by die skool ook vra as hy nog klaar barman gespeel. Okay, ek gaan gou nou. En die Karel, ek wil nie sê wat ek met haar kan praat. En die Karel, baie geluk op jou 80ste verjaarsdag. En natuurlijk het ons verlang uitgesien na die 80ste, ons het laatste die 70ste gaan celebrate. En elke keer as ek van gevraag, wat gaan ons doen vir jou 80ste? En sy sê, ach nee, sommer niks sien. Maar vandag was nog nie niks nie. We had to celebrate you. Because you are an incredible woman that has been part of all of our lives for, not all of our lives for 8 years, but 8 years in some people's lives. You have really shown to be a person, a tapestry of a person that showed love, kindness, care for others, and adventure. Ons het nog vandag al 'n bietjie gehoor van jou adventure. You, when I think of you as a person who is such a giver, a nurturing person, somebody that's really leaving a legacy with all of us, where you shape our hearts. Soos Karel nou gesê het, you've been a part of us. Jy het vir ons gehelp en geshape en gemaak en gedoen. As ek nou nog in die oggende uithaal my collagen en by my goede gooi, kom van die Karel af. Jy vat jou vitamintjies en jy drink maar die druppeltjies of hulle werk of nie werk nie. Maar die Karel het ons geskool that is how you look after yourself. As a child,